Lesive sasenhlambeni kaManzini sithi siboneke kufanele ukuthi ke sithathe dona ke inyathelo leticatha kuteke batawuthola ukuthi ingabe mbambamba yini bahlupha kuleyandzawo kulandzela ukuthi basibe baya nakubafundisi bafike babatshele ukuthi sikhona sikhwama lesikhona ke ngasemfuleni lokungisona ke lugangwa ngaso. Lesive sithi siboneke kufanele ukuthi sihambe sebantwini bemanga labakhonile ukuthi ke bafike bakhokhe sona ke lesikhwama sithi siyethemba ukuthi nyalo ke bantu bakulendzawo esenhlambeni sebetawukhululeka. Saseke sibuka lokho ukuthi sicele lo mfundisi asithathele lento la ikhomba kungabo ukuthi sekuvela sekungila ngoba tonke letakhamuti nala imanga into yakhala ukuthi nje atkhona ukuveta lo ukuthi tikhala ngani so bayesaba so kwethine ke vele sibe sesicunga sibizi ukuthi ingcono siyoyithatha lento labafundisi laba ikhomba. Sikhulumisene naye ke Gogodikisa lokungiyena ke lokhonile ukuthi asithi lesive sasenhlambeni lofike wakhokha sona ke lesikhwama waveta ukuthi lesive sasenhlambeni besingeke ke siphumelele futhi ke sivaliwe nokuthi ke singatholi yona ke imsebenzi wathembisa ukuthi nyalo sesitawusitakala. Lengichaza nje kufike bona abantu basenhlambeni kufikele ekhaya bafuna kona kuphila sebake bahamba ke babona solo babatshela ukuthi kunesikhwama lesikhona solo babatshela lokho sebefika kimi bathi bacela ngidobasida ngidobakhiphela lento lefana nale. Engabe kuyini nje wena kumbe yakwati yini? Lesikutholile lapha sithole ukuthi kunetigubhu njengoba entibona nati leti ngitona divala abantu ukuthi nemisebenzi bangayitholi kuphindze kubulawane ukuthi kube lofuna kubulala umuntu afe ngato tona letigubhu na tingwayi letitsebula lamadlota labantu labakhile la endzaweni. Sibona ngazuthi kune timbatho tangaphasi tasisi lapha. Sititholile nato tholakala khona la ikhathe esikujini lesikhwameni lesingati ke ukuthi lona lo wataka wabetaka inhloso yakhe kwakuyini. Sike sathola ukuthi bantwana labanye bakhona bayagula abaphumeleli bagula babancane babe netifo kopha babancane sisola ke ukuthi ngiko kona lokho kulona lo wakwakha lokho sithola letembatho. Lesive sasenhlambeni sithemba sithemba ukuthi inyalo konke sokuthi abahambela kahle basho ukuthi bayathemba ukuthi luna kubesolo ke abaganga sokuthi awuphumela ke ebaleni. Edendzabeni temsakato yeMaswati Channel ngingeri Carlos noNhlanhla Thwala sisenhlambeni.